Mynta kasngi ka office u Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District, Lyngba ka Chief Minister's Digital Learning Aid Scheme, kala yo bansa miki tablet shaki Khynnah School, jong ka thaiñ West Khasi Hills. Hakatei kasngi uba Gabriel Wahlang MDC MLA ka Nongstoiñ konstitwensi, ulalong kum u kongsan bansam yaki teki tablet, yaki Khynnah Pule baroh ki 6,000 saus pa Andre po Ngut, jong ki khatsan tylli ki school, kiba hapoh ka West Khasi Hills District. But yaki teki tablet la yo ban ai tang ki Khynnah School class 11 jong snem 8,000 arpuar hadu 8,000 arpulai. Hakatei kasngi la ïadonlang ru ka kong Lata Syiemlieh DSEO Bikram D Marak SP ka West Khasi Hills ki nonghikai ba la pynlong ya katei ka jingyalang Trysem Hall DC office hapoh ka jing penya jong uba H.K.Thabah Mcs Addl DC kum usyong kunor jong katei ka jingyalang. Those who take photo. Student from JND. Lara Finland kanu basically si phamla tai ko ku kalami lo tai le mata lagi kena azumi ki bayale shortcut bakta message mu te nam shi ko spelling meaning si phamla te si no lai google ba no te hapoh no yi tu meaning jo to te ban ye itu ban tambah tip dictionary ba la habien na google norm tip shu ba shortcut ni thot te aga jiga tho ai di message ko fer mengalir dengan itu shu ini malah kam teman dong. Henry ko nong pi. Kasu ai lo gawe ke jingo de pi wat jio belian itu. Martin teng kami ke jing tai pi mesel ki belen ko ke jo pi. La de farai na kasi kapen dono ya ka jing sa ke jo. Teng hiklat tang ban tho itu i word si ba fidol ka. La ba kelas ban tho. Tang na garau beli la shi ai shortcut. Jadi ka shortcut method kam jua ka jing ko jo. Karena hal begini ya nongkat, berjong be. Kecingan tu berjong, kaya lam lagi begini job sipun bahagi, kecingan kecingan. Hari kecingan lengkap kejungi, teng ni hak no, haki pun bah kecingan kejungi. Lada snow ban, langsung hak ban tulekot tu, langsung shono, nomor ban su ya kata orang yang filmnya self motivation. Kelas kanjat, dengan aku akan lebih baru berang ni. Barak yang tu self motivation dia. Kau fin sahiat di mobile jom fin sibet, di tablet fin yerlot. Barak kecing pule ke jom fin, ya ini, banong itu. Banyo kecing jom film kam kecing mina, film kam dia kan determination, film kam persistence, film kam shibun ba, and a lot of sacrifice to attain success. And I wish you best in life. I wish you success in life. And this is on the first stepping stone that you have achieved to pass class 10. There are miles ahead of you that you need to achieve. And may God bless you in whatever you do. We will all continue to pray for you. The teachers are here, we always pray for the students. And all of us continue to pray for you, and especially your parents. Remember, they have spent so much time and energy on you. You have faith in your parents, have faith in your teachers, and have faith in the system. Then you will be blessed, and one day you will see that you will achieve the best thing in life.